Saat menyerang fasilitas nuklir Iran, Amerika mengerahkan kekuatan militer paling mutakhirnya, yakni 6 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit dan puluhan rudal Tomahawk. Pesawat B-2 Spirit merupakan pesawat pengebom jarak jauh, diklaim punya kemampuan menembus pertahanan udara musuh yang paling canggih. Di bagian perut pesawat B-2 mampu membawa berbagai jenis bom, baik konvensional maupun nuklir, serta peluru kendali udara permukaan hingga lebih dari 20 ton. Dalam penyerangan situs nuklir Iran, pesawat B-2 Spirit membawa bom GBU-57A/B. Bom ini memiliki bobot 30.000 pon yang dikenal sebagai penghancur bunker. Bom ini diyakini sebagai satu-satunya senjata yang mampu mencapai fasilitas yang terkubur dalam. Pesawat B-2 Spirit hanya dioperasikan secara eksklusif oleh Angkatan Udara karena teknologi tingginya yang sensitif dan rahasia. Iran melalui kantor berita resminya IRNA membantah bahwa Amerika Serikat telah menghancurkan pusat nuklirnya. Iran bilang tidak ada serangan dan tak ada ledakan besar, juga tak ada tanda-tanda kontaminasi di lokasi nuklir baik di Isfahan, Fordo maupun Natanz setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya. حرکتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و دولت جنایتکار آمریکا هم بامداد امروز انجام داد برای اولین باره که در تاریخ انجام میشه. البته میخوام عرض بکنم که ما با توجه به تمهیداتی که از پیش بینی کرده بودیم، برنامه‌ریزی هایی که شده بود برای اینکه ایمنی و سلامتی مردم عزیزمون حفظ بشه، اقداماتی رو انجام داده بودیم که الحمدلله حتی با این حمله جنایتکارانه هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و یا تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت هامون نداشتیم و مردم بدون نگرانی میتوانند در اطراف سایت به زندگی عادیشون ادامه بدن.